Pozdrav ljudi, dobrodošli. Evo, danas su novi video. Čekaj, samo sekundu. Dobro, vidjeli ste da sam počeo čitati 8. dio. Već sam na skoro 200 stranica i dosta je interesantan. Nakon 2 jučerašnja videa idemo dalje. I to sa serijalom zanimljivosti koje niste znali, 4. dio. Pogledajte ostale klipove. Zagonetke 2, osvajajte pozdrav, ostavite like, komentar, subscribe i podijelite, šerite video, a mi krećemo na zanimljivosti. Zanimljivosti o Harryu Potteru. U pitanju je, da vidimo samo koji dio, 5. Hajde napokon onda i da krenemo mi. Hajdemo na prvu zanimljivost. Ok, ovo je 5. knjiga Red Phoenixa, u kojoj se radnje vrti oko Voldemorta, Harry Pottera, Dolores Umbridge i nove godine. Vidimo ovu scenu pri kraju knjige kada ekipa leti na Testralu u ministarstvo. No, knjiga je dosta debela, ima oko 750 stranica, mislim i više. Davno sam je čitao pred koji mjesec doma. Ali jeste li znali da, iako je knjiga najdeblja od svih, 5. film koji ovo prikazuje zapravo je najkraći od svih. Da, najkraći. Hajdemo mi dalje. Dementori, opaka bića koji isisavaju sreću, zapravo se ne mogu međusobno razmnožavati. Oni su, neko vrijeme ih je bilo malo više jer su puno, kad su bili u Voldemortovim redovima, pa su isisavali puno sreće i nade, pa ih je bilo više. Znači, oni se ne mogu međusobno razmnožavati. Hajdemo mi dalje. Na 3. zanimljivost. Nama pak 3. zanimljivost kaže da je Daniel Radcliffe imao bolest uha nakon snimanja podvodne scene u filmu Plameni peha. Znamo da je to drugi zadatak, jedan od zadataka teomagijskog turnira. Drugi. Hajdemo dalje. Ok, znamo da je bitka za Hogwarts bila 98. To je finalna bitka u kojoj Voldemort umire, Bellatrix i Lupin, Tonks i osnovni likovi. Ona se dogodila u zadnjoj knjizi 1998. Ovdje vidimo neke prizore. No jeste li znali da je prva knjiga Kamen mudraca izdana 1998. Točno u godinu u kojoj se dogodila upravo ta bitka. Evo, stvarno, meni je to bilo sumnjivo, ali evo, stvarno, evo, kaže i tu. Hajdemo i slijedi nam 5. zanimljivost. Ok. Expecto Patronum je jako snažna i teška i moćna čarolija, kojom se može braniti od Dementora i Slayer ili Lethifolda. Često se koristi za obranu Dementora. Harryjev Patronus je jelen, Hermionin vidra, Kingslayer ris, Dumbledore Feniks i tako dalje. Neki ga ni ne mogu proizvesti. No jeste li se ikada pitali što zapravo znači fraza Expecto Patronum? Ako jeste, super, ako ne, sada ćete dobiti odgovor. To prevedeno na latinski zapravo znači očekujem čuvara ili čekam čuvara. U neku ruku Patronus je i čuvar čarobnjaku od dementorskog napada. Hajdemo na 6. i za danas zadnju zanimljivost. Patronus, kao što vidimo, je fizički prikaz nečije duše. To dolazi iznutrine kao obrana protiv zla. Patronus i Harryjevih roditelja su Jelen i Sena. Jamesov Jelen, Lilian Sena. I to njih zapravo čini srodnim dušama. Snapeov Patronus je Sena također, ali ne Jelen, nego baš Sena. On je isto bio zaljubljen u Lily, zbog toga je prešao na dobru stranu. Pa dobro, gotovi smo. Ostavite like, kakav zgodan komentar, kritiku, pohvalu, prijedlog što mogu snimati, neko pitanje i slično.
Pretplatite se i podijelite video, a nama je za danas zapravo to. Vidimo se onda ljudi uskoro, bak!